corona gini ngajak ngamen. Nah, Buset, kalau kagak ngamen kita di mana duit bakal makan. Ya. iya sih. Lah iya. Misi. Baru sekarang aku rasakan gak punya duit di Uber Covid. Maaf aja bang. Maaf. Emang Covid anak mana sih Covid? Anak kamu sebelah. Anak kamu sebelah. Iya. Desain orangnya tuh Covid ya. Kalau ketemu engkek aja leher ya. Ayo dah. Ya, udah kita hitung duit aja dah yang tadi ya. Iya. Yuk, kita ajak rata nih ya. Iya. Nah, nih, ini kan 60.000. Sekarang 30. Tuh, ya. Udah. Nih, patungan, boceng-boceng. Buat apa lagi? Boceng buat es buah. Buka. Tuh. Nah, timbali nih. Boceng lagi nih. Buat apa lagi? Kolak. Tuh. Tuh ya. Nah, kebetulan nih gue es buah kan kurang tapi suka manis nih ya. Gue nebeng aja malu dah nih ntar. Nah, kolak gue juga nih. Gue kan punya mah nih, kagak boleh kenyang-kenyang. Gue nebengnya malu. Dah nih beli nih ntar ya. Gue mandi dulu nih ya, biar seger. Dah. Lah, rumahnya kena nih gue dicerdikin abang gua.